ugcwele endaweni kule ndawo. Sibingelele naleli siyabonga ithuba sipha lona igama lami ngithule ngoba Dlamini ngomama Dlamini ugogo Dlamini silapha nje sisemcimbini wethu we-graduation All Nations University i-worldwide i-identifya abantu asebevele bafundile bese ibuka umsebenzi wabo asebewenzile bese be-recognize prior learning then esuke beyenzile bese benikeza ama-doctoral degrees e-theology lena-ke namhlanje soyi-graduatela i-philosophy ye-theology so All Nations University usemkhankasweni wokubheka abantu abasebenzile bakha amabandla regardless of the odds behamba ngenyawo bebenazo ney'moto befake imali zabo bathizile zamabandla so abayenze intuthuko emphakathini enkulu ebonakalayo so nabantu abanjalo namhlanje sigraduate asibu-6 bona ngabe sibu-7 oyedwa wethu oyedwa wayikhophele lethu sedlulile emhlabeni babujangase masesivule owayenesikhathi uyalokhu menze kube nesiphelo laphana esivule so ke nalabo abanye abafundisi banezinto banamagalelo abakwenzileyo bashumela yonke indawo bayangcwaba bangcwabela nje abantu abangakhonzi nabo so la kuhlangene amabandla alikho ibandla elilodwa kuhlangene nje wonke iy'nhlanga so silana ukupromotha indaba kaNkulunkulu ukuthi cha akuthi ngoba usuyakholwa wesehlala phansi ngasafunda sizo-encourage nabantu abasha ukuthi they must continue learning buka nje ukuthi ingakanani i-age yabo kodwa I must continue learning because umhlaba nje udevelopha nje kufanele sidevelophe nathi sifunde njengamanje sifanele sithathe umthetho sibadala sinje because akuzophileka emhlabeni esikuwo so that nabantu abasha esibashumayelayo kube relevant ubashumayele so unjalo umcimbi wethu siyabonga kakhulu ukuthi niyakhona siyabonga isiphathele uDeputy Mayor okhulume kahle phakathi kwethu wasikhuthaza uyabona nje manje sesithintile ukuthi we must craft something and submit to them njengabaholi bethu bese siyaxoxisana sibone ukuthi singaya kanjani phambili so that we can fight this moral decay ekhona kwi-society yethu. Ngiyabonga. Asikubingelele Mhlonishwa sikwamukele kunaledi Mnisi Media Production sikungani silana osukwini namhlanje njengoba sibona ukuthi kugcwele iy'cukuthwane. Siyabingelela naledi ngikhansela uNtshangase uBenson Deputy Mayor nokhansela wewadi uBayithi. Siyazi umsakazi ukuthi une-relationship ekhona phakathi kwesonto kufanele siyiqinise because we're working together. We are all fishing from one pond. Isonto lilida abantu from ekuhlaleni. Thina as government we are leading abantu from ekuhlaleni. So we need to work together isikhathi sibone ukuthi ikuphi la khona kusuke kufanele sishokane khona sixhasane khona. Enye into eyenzakalayo into ethi la ebandleni ila khona kutholakala khona abantu beqondakala nama-needs abo. You have seen ukuthi njengoba ngifikile la kuphethe nezinto ey'thile ezingaba izinto to help the needy. Sesidistribute iy'cathulo lana ukuthi iy'ngane zikwazi ukuthi zingahlehli ekufundeni because uma kuwukuthi weswele ungagcina usuze wa-discourage-eka ukuthi ufunde kanti ukufunda sikubeke as a priority as government ukuthi abantu abazothola imfundo yibo abazosilekelela ukuphusha i-service delivery ukudrive i-development ukuya phambili. So i-emphasis is on education, so that is why masiza sikwazi ukulekelela ngezinto ezizo-enhancer ukuthi i-education iphumelele. So sikhonela lokho lana ngithatha isikhathi sokuthi ngibe ingxenye ngalokho emsakazi. Mhlonishwa sesivala nje siyabona ukuthi bagcwele ama-graduates lana futhi abantu abakhulile kune-youth. To all the young people who are watching right now ungathini kona? Bayisibonelo esihle laba abathola ama-certificates certificates abawatholayo bakhombisa nanokuthi babe izakhamuzi ey'kwaziyo ukusetha i-example kuma-communities. Intsha njengoba bebonakala la izakhamuzi ziphambili ekudriveni indaba le-spiritual. Intsha kuzofanele ukuthi ilandele kuma-footsteps abo because kusho ukuthi as a country because we still have abantu abangakwazi ukuba phambili bagraduate kule level kusho ukuthi izwe likahle
because uma umusha uzobuka kahle uma isithombe sikahle phambili sibekwa. So ke I'm proud of them ngendlela abenze ngayo ukuthi baqhubeke baze bafike kuleli zinga la khona they graduate babanikezwe these qualifications ezizokwenza ukuthi umsebenzi wabo abawenzayo as leaders of the church bewenze manje nanokuqonda ukuthi kufanele inkambiso yawo ibe kanjani. Ngiyafisa ke nanokuthi intsha ikopishe ibuke impela ingasuki kulokhu example esethwayo lana. Thank you very much. Thank you for your time. Bamukele babumfundisi kunaledi Mnisiminda Production. Ngicela nje usithathe usibeke ngokuthi kungani silana osukwini namhlanje njengoba sibona ukuthi kugcwele ama graduates kanye namalungu omphakathi. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngaleli langa la namhlanje lisibusiso empilweni yami kakhulu ebekade ilokho ngililangazelela ngilikhulekela uNkulunkulu ezulwini walenzela abayimpumelelo. Cha sila namhla kungathi uNkulunkulu usihambele kakhulu ngoba kwesisikhathi asibonakala ku TV asidumile kodwa umsebenzi usiwenzayo umkhulu kakhulu uyamangalisa ngoba abanengi bavela ku TV bagcina bakhuluma khona badume baziwe banakho konke ithuluzi lokusebenza kodwa thina esiphansi singanakelelekile. Siyambonga uNkulunkulu namhlanje ukuthi nomasipala wakithi ophongolo avelelele azosichasa azosiqinisa la emfundweni ngoba ngaphandle kokufunda akukho into esingayenza. Ave ibalulekile imfundo. Sizogqoka ke bakwethu la nathi lemiyezane eyibonakalayo ngokufunda kwethu nokuthi uNkulunkulu namhla babonile ukuthi kuhle siyogqoka la esiseva khona abantwana bakaNkulunkulu kungakho sikhona la sizogqoka namhla. Mfundisi imaphi amazwi ongawadlulisa kuwo wonke umuntu omusha obuka njengoma engingakusho okubalulekile kakhulu okusenhlizweni yami njengoba isonto likhona lila emphakathini lingelomphakathi. Isifiso sami ngesokuthi abantwana abaye esikolweni ukuze zonke lezidakamizwa abazidlayo ezenzakalayo zingenzekani. Kakhulukazi ngibonga isekela meya elibe khona phakathi kwethu engizoluhlupha ngqongqothe njalo kulo. Benginesifiso ke mlaleli wami ukuthi sengathi singake ngiqoqe intsha yonke yakule ndawo abafana amantombazane eke ngihlale nawo phansi ngoba ngiyabona ukuthi impela kuyonakala. Silahlekelwa ngobaba bakusasa la bayaphela, silahlekelwa ngomama bakusasa bayaphela. Manje sengesifiso sami ukuthi baqoqane la eke umasipala wakithi eke kangichase ngokuthizeni sicoce nabo ukuthi madoda ufeni ngenhlanhla enhle ngiye mangishumayela lapha epolice station ngibabone abanengi abafana sabagcwele lapha no station commandant umfundisi awubuka ukuthi ugcwele kanjani nenzani emphakathini. Manje ngibona ukuthi impela asizuba nabo obaba bakusasa uma izwe lakithi liyeweni ngalendlela. Manje ke sichase siyadinga lochazo eke sihlale nabo njengokuthi umuntu mawufuna ukukhuluma naye kahle akulalele mbekele umuntu bese ke khuluma naye uyakuzwa ukuthi uqonda ukuthini ukube nje ngiyobeka lokho kudlala bese ngihlala nabo bonke labafana uyaye esontweni akaye esontweni kodwa abe khona la bese ngibiza ke nabo iphathimandla zethu zisondele. Bengikhuluma nje I think last week mangaphosisi ngikhuluma no station commandant ngicela ake ngiboleke nje amaphoyisa namahlanu Sunday akezokhuluma nentsha especially abafana nemantombazane vele ngeke ngisatsho ngoba masibuka komabona kude siyabona kuyabulawa amantombazane amancane njengalokho esikuzwile nje indabeni amantombazane amancane ahamba ebusuku ayophuza ethafe lapha aphuza khona bese qhamuka nje idlamlilo bese siyababulala. Manje kubhlungu lokho sifelwa ngomama kusasa kanti laba abantu laba bayisasa elihle. Uhulumeni wakithi lo ibona abantu abosiqoqa izwe lakithi malingafe ezandleni zethu sokudinga kubanjiswana. Siyabonga kakhulu. Mhlawumbe lakho lokugcina sesivale. Elami elokugcina ngeloku ikhalela nje banibona la bakwethu kunengi engakho la engikhala ngakho insiza sebenza njengokuthi nje nabo mama bayapheka khona lapha nama toilet ami afile lapha uma ngacela nje ikhulwini zami eke ngane ngakho okwekhishanyana la ngiphekela khona
noma bangixhase ngethende nje nginethende angiba nalo la siyakhonza siyapheka kwenziwa konke kanti akukuhle lokho nama toilet akekho kulezinga esesikulo namhlanje ngenxa yokuthi nokuphila kwethu ne health siyafuna ibe khona. Siyabonga kakhulu umfundisi ngesikhathi sakho bekwinto osikhuluma nawe. Siyabonga.